Tirto amarto sekataking para dewa inggih majeng ring linggih para atiti sinareng sami rauh ring linggih sang pinake suwer aja karya yagnya sani ketangiang kadimangkin lantang punang tatu carita tincapang titiang nimangkin sekerayaning para watek dewata nawa sangene makesami waro maring meru duh dewa ratu ngayu wakti kelangkung ngegau pisan maka sami kewentenan para dewata punika nguwentenang peparu menagung iri kemaring giri utama kayo nidong mandon nunggal wenten raris peparu managung punika kelumaksanian inggian tetua kerah tetujuan dan jawenten sios dan jawenten sios gumanti maka sami sida raris matungilan Datu Jonasang keabdi ngering sejeroning unteng tetua kerauh tetujon sane keabdiang sakrayaning para watek dewata nawa sange punika makesami mangeno pole tirato suci janten sampun tanjo enten sios malih sanedah keabdiang punika wantah kau taman kirte sanedah ating mau tamu tirato amarto
Sahateng kelangkung ngayu waktu luweh kau tamani sane dapat ke abdiang punika wantah kau taman tirte sane dapat ting langkung utamu wadah kadetio lana danau siosan ring linggih para dewatene punika makesami tansah sehananing danuja sehananing raksasane punika taner makesami pada kepakan ayune sami amun nika mekathah nyane punika kewentenan para raksasa rauh kewentenan para dewata makesami mung ring sejeroning tetubak rauh ring sejeroning tetujon wantah padah punika makesami mangeno Dirado amardo nepunika makesami punika padadah ating meusahakan kadi-kadi mangdemi kelehang kewentenan tirte amertene punika sanika baos tirte mau tamu ring sajroning parum iku inggih mapinawag titiang ratu maperaga yang dah ating luwih mau tamu saneside ngardi punang daging tatu caritane punika sedaging kewentenan peparuman punika mangkin lengkaryang wadah kadetio dewa mali janten sampun nenten juwenten sios malih wanda sekrayaning para raksasane punika rauh kewentenan para linggih dewata makesami mirang yang wis nonganika Ari sampun tegepun
punika sinareng sami jangkep ring sejeroning pengaruman punika tumuli raris make sami ne mangkin mirengang daging tel runtuh pengandikan kadiling hidup yang betarari waduh kadewa detio sami mungguing daging tel rentuh pengandikan kadiling hidup yang betarari tanjo enten sios uduh dewa para dewata make sami rauh dewa para dan juga iya nak kayu nering tiradha luwi wenten raris kadi dewa sinareng sami sidemepul kadi mangkin wentenang peparuman yening gumanti kedah idewa make sami ngulati tirta amerta saneda ating utama ngiring amaku saku dumun cendar sanan manir nyenggohang kadiasa punika duaning kelangkung sengketan kadi-kadi ngiringi dewa sinareng sami mekut saku sani mungkin mamut rasa dar iko sani sandang patut lumaksana yang idewa sinareng sami tanjo enten sios ngiring meparing kam muter kewentenan giri saneda ating agung pun ke moleh hangati rato ne tanjo lempas mawiwit saking utsahane dewa sinareng sami gumanti sidera resmi koleh ang tirta saneda ating singit dan kadi-kadi segara susu genah tirta ne otamu nah mapan mangde kadi dewa sida pawikan sinareng sami kewentenan tirta saneda ating luwih mau tamu
Sane saratangi Dewa Sinareng Sami kewenten ring madyaning Segar Madura.